Yaxşı, sizlərlə onlarımız çox xeyirlik olsun. Bugün qorumakçı bolğanımız bolsa, çoğun kişilik aşqalarda qoruşqa intayın mas qıldığan, çoğun kişilik həmmə adam yaxşılıq yeyilğan tamaq, Uyghur Lagmandan sevgi yürürsək, əgər bunu qoruşun igenməkçə, ögünüş arzusu bağlı olsa, onda qoş tapdığınız bu filminin davamıdır bolsun. Əmsi qoruşun başlap getdik. Bu filmni to'liq kurab ailede qorup sınaq baxsınız bo'ladi. Qoruş degan yo'liqqan masalanız bolsa, siz qaldırış, inkaz qaldırış rayoniga inkaz qaldırıp qo'ysangiz bo'ladi. Qo'shmaganlik şöyle bir tane yerga ishlagandan keyin bu filmni to'liq kurab, bundan to'liq foydalansangiz bo'ladi.